48 minutes after 6 a.m. For and on behalf of the team, and I'll pay ye more kwaba. Ni am watching at the Abasho ni so marching and only Jumedi anything. Di Ahenkan Kwame Yaboa, a executive producer, a Jumpahene Kofi Mensa, Kobe K, and a Billy Man. And I'll pay ye that say. Din ame jeso o boba ofuri amanfo ewie mo brand sem se de besia kone demo no wadaro ma yede toaso na afie de aka nyina de akeka ka ho de ama o enti anope osmen kan chiro se ya de a awia no ebeyi ni ti ntem anope yi free non so bremu koyia no o kire se awia no eyi ni ti a kire se beti asim ebebo papa awia na no be ye de ne ne enti ya no ahye ne nso ede amame free prem to bre ho no mo ekwa akakopem no me ensa no o kire se awia na no be ye de ne nemum free no nan ho kọ no ade a awia no ebi sini trase ama ewiem adwo eya na eno so wahye ne nso ede amame me twetwe akọ akira bone tofa de ama wo se me kan kire se ne awia ho odin wo soro enti ya na wahye ne nso upie na woti yare bi enwo se awia ne bo ti su bibre na apache bi ahye ana chiniye bi kura no a wobetumi de apie na wabɔ wankasa ho ban wapomuden ɔse ɛwɔ wankasa wonsɛm afei na ade fidi na to anamo a yɛda ase yɛsɛn mo ache na yɛsɛn aka obiom sɛ ɛnɛ ɛyɛ buronya bosome no ne da yɛtɔ so ensia baabi awurade ɔde abeduru nie yɛwɔ mu gidie sɛ de aka nyina nso ɔbɛyɛ ama yɛn. Johnny Asane wanechi o Obe Johnny na wasan ngachi anopa ye da Nyankopon ase waboye ne abusia sante ni nyina ho ban ye da so tinkwam tekirema da abodwe moje di emu afurusane ye de aseda de mani din kronkron ye sorry anopa ye nte se boni bi asi Meme de mi fie me nte se boni bi asi me nyanya akọ bi a ye so distressed Sanso so na me wo gidie se efiri sabre ya akokopem se afi be kwa awie no enya de a ye benya ka obi ete saa obebo yen ho ban obekoso atenani mu akire yen na ne ye de ensa beka no be yen hira e ba cho ye streaming live e wo yen social media handles no on Facebook, YouTube, or alternatively, with me joining or with your comment or thoughts or sentiments. Yeah, quite ni no. Yeah, back in kind of come at the amount. Afei yebebe nyame asem no aye hyase enra no yebeba so na afei ya toa so akenkan kakra no a de amawo. So okay topic no yes stand for the church and be a defender of the kingdom. Stand for the church of God and be a defender of the kingdom. Unyame ne kingdom no. Let me give you one mystery. Unyankopon ne kingdom na hinie no, with or without you, a hinie no will stand. I'm telling you.
Onyankopon kingdom does not need any man to be a defender at all costs. Tie me waha. Me say wo obe defendi nyame ahinie, se won defendi nyame ahinie. Nyame ahinie no and depend on your defense. Sa wo beka bi ama no, sa won ka bi ma no, Onyankopon oyo nyame. Na nea ope e na oye. Oni nipa enkwa setena se omo anka bi amfa mama hini ya mahini ani mbegu ase. God does not need your defense to protect his kingdom. Efiri tetetetetete no nyame ahini awo ho. Enti say if you find yourself say you are to defend the kingdom of God, you have to see that as a real privilege, opportunity for you to be a part of the kingdom and even to be a part of those defending the kingdom. That alone is a real opportunity for you. Enti brofo America no bebrebe anopari nyina no ne America kosie ne se wunya akwanya se onyame ahinie won so ugina na waka bi e de ama onyame ahinie a e ya akwanya kese san se wo ka bi manyame ahinie o so wanka bi a manyame ahinie o na ahinie no etim ne etim etim mote ensesa ensheki na so wo ka bi ama onyame na ahinie no eye akwanya kese mesere eye akwanya kese. It is the greatest opportunity ever for man to get or to have. Se on so men so me kabia manyame ahini eya akwanya kese. So you don't take chances for that. So wunya akwanya ne say kasa de ama onyame ahini wunya akwanya ne say you are doing the work of God. Emfantu ho na eya akwanya ene rade odi ama wo. Enyina so ne say o se awurade amfa mfiri osoro amfa ama wo untumi nye ne hwe. You can't do anything. Nti se wunya akwanya se defend the kingdom of God mo wani nye ne ye ne yiye. Sanse enipa bebre ena ewo epono no achi. Nanso so omu nyina mu ni Yesu frɛ wo. Obowudin sa me babra na me ma wo ogye. Enti se waba no ama wo ogye a empani sa se obi turu wo kokohwe nkwa a yenturu no nkohwe owuo. So ala se enti anapai yesan atwa so na yasa atwa adwen asisu biom se Onyankopon ya wadom na wunya akwanya ne se you have become a part of the workers in his vineyard, in his kingdom. Don't take chances. Mfeni agro ye na ye ni yiye. Kasa manyame ye mesere kasa fama urade. Mani jevim na ya na wode kasa de ma wo party no ho pa. Party communicators no any serial callers no nso omo fra ani je ya na omo de defend omo parties no eya na ya ni so. We don't have to condemn them, but we have to pick lessons out of the way they conduct themselves and how they present their cases to the populace. And pay a Christopher muma yinsunya bibi mfiri won ho na yen soso yenyina na yen ka bi mfa manyame ahenie me kan na wo bom mfiri taduku na aka kire me se ne ye kan bi na ata na wa ata na bi na wa manga adwen awodwen o dwene wan kasa ho. You won't think about the kingdom of God and no se me kan kire wo pin say with or without you the kingdom of God will continue to stand. With or without you the kingdom of God will continue to flourish. It will continue to blossom. The kingdom of God will continue to grow. It will grow and grow and grow and grow and grow
with or without you. So wo kabio, so wan kabio, onyame, oyenyame. Ne mom eya akwanya se wo nso benya na waka bi e de ama onyame. Anopai senti aye kasa paaso. Ama ye konhwa yi ntia ye ni abre anopai nyina no. And say we will stand for the church of God and we will be defenders of the kingdom. We will stand for the church of God and we will be defenders of the kingdom. Onyame ahini no. Yebeka sama asore no. Tia. Sentia ye pesa wo kasa de ma asore ne mfaso wo ho. Ade bia onyankopon be sere nipa so wonyema no no. Omane nye ne kwa osira no. Enano na ye hwe Bible ni mu ana ye kenkan. Ye da ho no mo na ye kenkan ye hwe de ekoso. Ene ye kokko pie ade ba akoso. Ana David ena na eka ho asem. Ose eye me de tio. Senti I'm telling you say you have to stand on your feet and defend the kingdom of God at all cost and stand for the church at all cost. And say wo wanye. There are so many things the devil would take out from you. And you might be if you don't do that, you won't see in your life. Oh, enjoy. But on some dientia wade ebufuo honhom e hye wo mu a wote so osofo bi preachi ana ebufuo pompa pai no onim dientia because onim se utie nyame asem no a e de oje be ma wo onim se wokọ asore dem mu na kokotie nyame asem na e de fa ahudi bebre wo enti na no asem ana David kan yenso ye kenkan na twenya adwen besi so ne hu se se na David wa hunu sa the mystery behind why I was a debia ko nyame fie onti asem a obabekan ne se eye me de se ose me se yenkwa awurade fie nti awurade fie no enipa bebre wo ho no mo a wo mo tete ho but omunya nhunu ne David hu ye no enti David be hunu se eye me de se wose me se yenkwa awurade fie first na on time kwa awurade fie but enam obi so ena otwen ne de ne ko nyame fie ena oba be hunu se se nyame fie no fa ahodie wo ho se nyame fie no ogye wo ho se nyame fie no asomdwe wo ho se nyame fie enkabo mu odo eni mpuntu e wo ho enti sada da nyina no anu wontimi nko nyame fie no na abronsamfo no ehunu se abrantie yi se ye jai no na ohunu nyame a obegya nsanom ne ho beye fe na nionyam beba ababa awai obegya adwamambo na obenya ware papa obetu kwan akwanya bebre beba de ama no nti saa na tie de a yemfa adwaman no komoa ento nhye ne so na yentwe na adwen firi nyame fie anopa yi. If you stand and defend the kingdom, if you stand for the church and protest for the church, obeji nipa bebre because enkrofo bonefo no do omwegum pochirem, those that the devil has kept into captivity, they will receive liberation from God. Wehu enu nti ne sisi opeso onyame adwuma no kra ye tantantan se ne be ya fa ahodie no ogye no a enanu na David yi kan wasem say I was glad when they said unto me, let us go into the house of God. Now I call house of God kwa. But na onyam hunu say we don't just go to the house of God, but say we call nyame fie a there are so many things as a wotena ase now do we need to form na wan fa nipa ho adwembone an hye wutirim obu ono asori a wo kɔ no de nti ntimi hunu saa ne ya ye kan nyina no aso dem ono kodi konkonsa aso dem ono kɔtwempena aso dem ono kɔkeka nipa tia bom and nti saa joy, peace, unity and all that we are talking about no watena sorry them 20 years unini kasa baka to say me asori we ya wo mitu mu okay fair enough ya wo tu mu ne mfa so be na wanya e de afrim because unya ma wo ho kwan say you will stand for the church, you will defend the church, and you do what is right for the church. Ebusuya e ta akire ni maka akire wo no
ɔgye wɔ nyame fie ɔmahu ɔmo mpɛ sɛ nyame ma awurade bɛgye wɔn fa ahodie wɔ nyame fie ɔmahu ɔmo mpɛ sɛ nyame ma bɛnya fa ahodie breakthrough ɛwɔ hɔ ɔmahu ɔmo mpɛ sɛ nyame ma bɛnya nti no in order to continue to take hold of them and direct their affairs, then what we have to do is to make sure that we present a very damning picture. What we have to do is to create disaffection for the church. And that is why we have to defend the church. Even with our last breath, we have to do that. A Christopher, Mamu Yampa Wada. A Christopher, Mamu Yamu Hunshia Muda. A Christopher, Munina and Famina me. Na hinieno. Umenya mia hinie. Obi nya ho kwan entoto ho. Se na mo so na obi tutu nya mia hinie ho a asem ato. That is why ya ne mani abre asofo no a always they want to present themselves to their followers as oga omone boss no oye osofo no yes nyankopon be kun ato atwene the ultimate boss and you nyankopon. Let your people understand, say you are just representing him, you are just an ambassador, you are just a vessel that God is using to bring freedom to his people. Let them know that fact. But present on say o ni ajenkwano mini bra o yankopon be kun ato atwene onu obi nche na ni onyam. I'm telling you, seek ye first the kingdom of God, and all other things shall be added unto you. Hwehwe onyankopon na hinie ene ne tenene kane and atire kura no de Yesu moje beka ho. Atire yi ene de handkerchief ne ba beka ho. So seek ye first the kingdom of God and the principles and the things that is embedded in the kingdom. Seek those things first. Ansa na wa ba hwe Yesu moja. Wote ho de Yesu moja o so ba na wewu agya o. Yesu moja o so kunu no wabodam. Oyire ne de meyam odi no man Yesu moja gba ene oyire no oyewu. Jimi ne doso e wa apa chamber ho. You need the hand and the touch of God. Stand for the church and defend the kingdom. Let people begin to appreciate why they must run to the kingdom. Give people reasons to stand for the church, run to the church whenever they feel so depressed. Maomo reasons are e wo so omomre onyankopon ni fie e wo se wo koko preachi e wo se wo ka kire onyankopon ma se e wo se wo ka kire nkrofo no the pagans out there, those who are yet to believe in God. Let them know say onyankopon mu fa ahodie wo ho. If we will be able to come to the kingdom wa e wo se me hwe wani mu a me hunu fa ahodie. Until you defending the church, you know, it's not about oh kasadia ma asore ne nko a. I was so do nipadua ni si was for ya etu ha. Now all the things that we are talking about, love in the house of God, there is liberty in the house of God, there is freedom in the house of God, there is this, there is that, you know. So me how anymore I should be able to see all that in your eyes. Now what you are on them 24/7. And so we near hoto. What kind of Christian are you? What you are them 24/7. Liberty aye can we be unifa hodie. What you are them 24/7. Peace aye can we near sumdie. What you are them 24/7. So how do you defend the church of God? You defend the church of God by you using yourself as an example to the people out there. Into who catch them said Vianney da. I was some show any more meeting say ampa aduane no ono ono kra wadi bia ma hwe se de wasese kama. If you are telling me aduane na da I should be able to come. How do you defend the church of God? Living your life as a living sacrifice. Do you get it? Mama yen defend unyame na himie ene na sorry. Kristo ntina ni munchira o. Watch na yebetwa so
na fi ifia de yakowie wa na maase medofo awurade nka wo ho onko so antene ne mu nkyerɛ wo na oma wonte ase the importance of it ofre me obo ba ofori amanfo ye the sponsor to aso mu wie besana ba ye de aka nyina e de abeka wo ho jo apo mboko de obi bibi ay kama ya no din chabe betina ma ye kase de na bibi ay kama sa ni na say ma reflections bi na yeah yi sadi ya e blink we chire hay bro nya so den de no ma reflections fa no na e blink ya see e de e koso a me say bibi ay fine. Oh yeah. It's Friday so you call Anamase. Sir. Yes, you call Anamase. Elections midpoints. Yes, I have the S count say election midpoints. The election midpoint. Okay. You catch the programs fan jana mo programs na me so type ya na dia ba agina ne so. The election midpoint. Okay. Okay. Funchi Friday. Yeah, they call Anamase. Na Tuesday. Yeah, so aboha. Abu. Ti abu ne de e be de so bi baby. Sa ma say ayi shege say on the need ma me no say ma o say girl so a o say tire no peja na tade ko suru twa ne to ho be 3 ewia ne na tade na gusu asi gina ho ensu gina ho na me che interview abo na ni so papa so down chege wa nyina ye tawachi anke ye beto abama o agro na ni so wasi se na make wa ye bida o tira kwala na kosoro hwa ne to pio no akantare na gusu no asan so mu agina ho wo so de ne sa pra ne ton sa onu a ontimi su ode ne sa pra ho sa ne ye hwie acid ye gu ne to ho asisia no bo na shege pa se oja horu kofi ko she baby ba ko na wo se obi ode ni pedi agro isa na me dem person beje fans we asem ma serious we dey serious crack she genye serious but on a very serious note, you know. Yeah. Ebi ana dachi. Enyo ono kra no a obi from ne lineage. Yeah. Baso obaba be stand for position. Ya ga so we mu de omo agro no mbedi nipa, omo be fans. So ata se. On be fans. And the decision bi how we take care no very serious. Anka ko we nya kra na we nya. But last minute wa ma ya mama radio airtime sa ama dia betu nipa so kwa se me pe fans keke na ne o pe fans ya wonro ho mfiri ayi aboabo junction ha enko ayi odan esa nka de nka be popular kra mo da bon naked ya na odini agro na ni so popo mi sia no make ka bi a kire no ro we be pen 101 ma 101 Tuesday ni ya be friend abaha ababa bi ba mi say so ba gozo ntimi fa akoma mbedi agro na yes wa ma ya ma airtime hwe kwabena costi sheda ma airtime betra ha omo akwa nyina ho an wanya sa airtime ne nyeje so no kwabena costi am na nsesi fom ama na nsesi na o resign kra o manager kra wan kan kan o campaign manager kwa wan kan che won se ma kwabena costi on na ma say o we was what the candidate ni serious get say what ya brabodi agro when I see no me candidate da bia nya no kre candidate say na ni board bia na me pe fans keke obotuatu man na true interview ade a confirm say Kobranko didn't say guniti say me say sifom shege nye serious shege but still na shege Tuesday obeba but onye serious Tuesday ba enunti and no pay send ye gusu a ye kan no ayade a next Friday march show no you dey fi achim Anamase na eba Friday 8 December enunti no sell your day achina na no dey aka ho na bibia enso akofan e ama wey the election midpoint
proud to assemblyman elections na se eba so no emu eno na do nchema Friday eba ya de enemo yakokopiem e wanamase na fia broadcast live enso e wanamase e de amount ye bisa assemblyman omo eba no afi kromwonmfo e de no mu hia e betimi aboa assemblyman bebebo na adwuma ye no enso etimi abafo no ntina ya de Friday eba yi unie endi kasubom unie endi mbom enso ewo achima na mase na enfa bibia enso embro kama na bibia nko kama enfa ema ifi achim anamase pe na ni Tuesday ba we piemu enso ewo achim aboabo eno no 12 December na adwumade no enso stage ewo eneyi aboabo ha ya na sa adwumade no enso eba so ye ni assemblyman ahodo o magina se ne yentom so aba afi unit committee for ene eneyi na se aboabo mpanifo na fa aboabo aye nipa nyina enso ebedi nkomo ebisom omo hawo na afi ade a na se omo pesa assemblyman fo aye de momo na bibia nso ekokama enu ntino Tuesday oni enhwimbome enso ewo home grounds achima boabo na enfa bibia enso embro 6:30 to 10:30 na dis adwumade enso ebro wey the election midpoint marching on the streets and at yede bro next Friday and so any Tuesday. First Trust Enterprise as we are saying amida good day mun seminar and so bro and they say open multi TV say open DSTV Star Times Canal Plus HD Plus Combo Nibi and open and so yusu bia pesoto for na so peso recharge and you be PM of First Trust Enterprise yeah yan ama come and bibia and so akoye ma yan pattern manina the only settle na for terrestrial decoders in a agent na so pande nyina enso egu First Trust Enterprise akachi afi TV na pesa to a say Hisense Asano Origin anasa Samsung de kopiem of First Trust Enterprise na fi yamboa remote control ebi ho TV de any decoder de no nyina no ebi enso available or First Trust Enterprise ebi anso de AC ina pesa to a ene efie bi na Usi Hospital School asori na Usi pesa di AC enso eboma be PM of First Trust Enterprise brand biabi na fi hospital biabi ye tun bi enso ho ye twama na fi asan fix ed amawa wo ha bia enso embechiri e bia de no to bi dada fix ne ankoye anu ntino fort aba ho fa fort ne bedan First Trust Enterprise na fi enhwe ensese ne kama na fi sa eye oha no so no emfru so o hwe chi akwan a na se ni o chumasi sport no na ebo enhwe ni mpempen de ye fe Nanes Palace ye sanso eben shell filling station no ewo achim odan number no enye 0244 515849 0244 515849 and 026 93 05785 026930575 na fi decoder Richard na fi decoder no abajibi ato na bibia akokama enso edi ama Jubilee Hospital enso asoya same na Jubilee say enano pay wasore nyoma enkoye wo body no mo wa ofle say yes enano pay de me yade ankasa kopiemu el Jubilee Hospital na fi yare a etiti unyina no yenhwe entu ase ntempa so emfa ema yare bia eja akodanda no ode ba yegina so ntempa so enso etu ase de ma mafia sundwe na afi echire enso aidin ebia oba no pese doctors ejina so jaso na fo hwe no yarwa no so no etu ayira sakunya no enso elho afi ebia oba no pese obeda ho na afi doctors enya botre ejina so afi wa comment ne no oyare no so no ebetu afuru so a sakunya no enso aba laboratory no enso eye adwuma edema lab bia pese oye bia afi pharmacy no enso aba ne adro na pese to abepiem na afie mo bi na to antinental care so ho de ma emana omo afafro no nyinsen unyo ho bi de fa ho a o de bedan ya ye hwe asosa hora no ntempa so enso edi amam postnatal care no enso aba akra no nyimu no enkoye ni weight no e ade a onyi eba form mesel o de bedan ye ma ncheche ma ba no so anyi agina brane bibia nso akokama edi amam theater ho ebia surgeries anaso operation mi na pese o ya ye bo kama maternity enso aba sanso de ultrasound na fe electrocardiogram machine enso aba when scan biabi ye twa bi edi amount se wa fafro se wo dwunso mere se wo prostate oba ye twa scan kama enso edi amount afa bia yare bi achewo ade bi chire wadwen so twetwere obo etete o hu ba bia honfanfa mesel fa bodan Jubilee Hospital council unit na fe ye hwe enka entu asema ma echire nso enye din wani ina ohwa dia hu ade ne benwa hu ewe chire hu wanhwe entu
sentiment ochina bi no hokese pa na de ebro your icon can feel ahyem ma woni ya de nyina no ya de esa no one time enso e de ama afi dental clinic no enso e ho ma mo sen eye colors amoni enje ho ma mpese mutu ma mpese mo hye mo sen ma mpese mo policy mo sen mo sen enso e white de me pm Jubilee Hospital dental clinic na afi yembo enso e sa ekwan no eso diabetes na afi hypertension for no ya de fre no pa bia no nchekire enso ekoso e de mamo canteen wo ho ndi so wo fie wo adwum na pedua na pomni wom enso atodia ene be pm Jubilee Hospital ye canteen no se o bana insurance ukita bia ye beji na ya hwe odan baburu dia so amantra bridge ne so ehonum ene wo number ni nie onom endi enkomo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241-784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkomomidin ade Joshua Kwabena ejenim Yosef Ajiri enya atenase afa Raymond Asheterat a production from afar na Beni to mal yenyina na ken table mana no pay ye evidence based sports presentation on ejaw ene anopay Yanshan sana se nano pa yansha se enfremfi glorious heart of football kunim na fe ni nkomo fama nano pe den konko pie na ye ni nkomo femfri aya branch fe dankwe enso nchen na ode nkomo aka e de jande anopa su kubi heart of football kunim a na se esi anema enhyada enkoyi enfremo mo na no ana se atwebe no ane de nkomo aka so mo so omo ye legend as mo si akan e de ma phobia football kuni pen a ukupie na se kase bodia bebre na den eno mo ye e de football kuno no mo enko na fe omo ni players na enkodi komo se de beya ke bia be she place ni nkran no me hu say yes e bia dankwe bi gina manim ene me kasanti ade bia me ye nyeyi no metumi ensisa ono so de no koma akra de agya o se kopie heart folk penfo mu a enya de amofre omo a omo si akan abobra e de ma heart folk fo no da eni ti omo kasa place amagye mudin no omo ntumi ensoro prekope so omo kwa kopie mu ni place na akodi nkomo eni ti nya de omekonde akwa kina sɛnɛ yɛ interview na de no mutia so ɔmo fanka ebe buo mu ɛna yɛ so yɛ nsɔle sɛ yɛ kɔ by force sɛ yɛ ne nkola ne kɔ kasa it doesn't show respect maka we are legend abakɔ sɛm na yɛ no it didn't sit room da so mo ni ma playing a Champions League without defeat maka what be da ma de kwa ɔbɔ Champions League ba yɛ de no Africa yɛ no simple because of hard work and determination unity ne so wɔ hɔ right players so na yɛ coaches no so ɔmo choose eba club it me metu aka sɛ yɛ to me solicited by force yen nkola ne kokasa no mata kafrache yeso ye womba almost respect ye ti that way dey enya dey beba we koma na se papa na sa branch fene dan kwen kanu sina kan ene ma heart of football kunde jai ene anopai na yegusu ejina never say die until the bones are rotten. Accra heart of football konum obekaya ye be start season no heart of folk appointed a new technical director so appointed a new head coach and then and so ade Martinos Hendrikus Koopman na ayade ye season na se no ekwanim kakra no heart of folk etima performance papa no na odema to folk enso ni afo ye no sinchen resource papa no enya edema to folk no house of folk team no enya resource eso omunsa eka eno no enu ntino ono pa no eto nkwanta epaye enu mu papa no koye interview ba bia na ochem se house of folk crampo no ya dia ni dini de eso na house of folk team na kasa de kuma bi ti se atatia enu ntino kopi ma house of folk players omoye dwuma ho oye coach na se oba impenifo no board members no na mo ka to say player we use no player we use no player we use enu ntino house of folk impenifo enso edema coachisa omkochi how to folk enum na doctor nyaho temakro ono nso member edema boboku a ye fan Accra how to folk odin se mebeto dwase sansam na coach nam na o kan nyan enya no kre na pan be piem how to folk no place how to folk nyina no o isuye aka two players pe na ne ono anyadwuma sa two players crampo no na injury ehwo mo enunti na pa fan Martinos Koopman ene sa place we anyadwuma. The board finds the head coach comments in the media very distasteful. Now, the board has never told the coach not to field any player and pointed to available records showing that Koopman had even used all except two players who were nursing injuries.
We also a board member Edema Accra Hearts of Folk never sit down until the bones are rotten. Dr. Nyaho Tamaklu. Heart of Folk wa ane jina beka ya branche fene radio voka no sine kan enema Heart of Folk boku na branche efi Kongo ene ba no be pie mu no na se nyama ekoye enema ne ye papa na branche no ade nkomo aka enso de aja o se be pie Heart of Folk no na se mpinfo eka chene se ono mu nim ni ba bia ene nti enya de a ne sika no ye betumi apagam de akosoro ene nti so betumi agina ma sia kan enema phobia nko ade a nka ne sika no 8 million ene so no betua no bosumi bia o se no so ba na onyi ba bi da ene oni ba bi konti no ji 8 million no se edum pempen so bi no na so person pinfo etum de ma no ena Heart of Folk chance se ade sanka be ya o extend the contract no fan kwa nimu so tumi extend de ya ena man 4000 Ghana cedis ena se 4000 no susu tinka pinfo ever kranka ho eno ena man tumi entwam fama na ono brand no terminating contract se mpempram no ka say onto enkoso nsia kan enfo phobia boko no bi mu a na no pemede mu enkomo no e de ajaw 8 million to 40 million say edu 40 million na onye agent the agent bajibi okay we bajibi yes still na baba kai tina yanko aya wafcon no mu aya dia na se 2024 qualifies no enso enya ebaso na we next year afcon no enso ebaso mane de no ebaso Morocco na qualifies no last one of qualifies na ebaso Monday no na esase South Africa shemie no ama Burkina Faso enso entimi antagrate ni ekoye 3-1 in favor of South Africa a qualifier okopie mo enso Morocco World Cup ebaso next year ni emo Burundi enso atnase ama ojiafo Burundi wo mekanim bako a Burundi fo no entimi Burundi obia o kan nyabo ma na ko 6-1 in favor of Algeria enso a qualify afi enra games brina enso ebaso Cabo Verde atnase ama Nigeria echini twa ne kanu mieno ama Cabo Verde omuti kanu bako Nigeria a qualifier oko Zambia enso echi Angola ebo mekanim ensiama Angola enso entimi antibi Zambia so a qualify Togo and Tanzania game no Togo edin kunu mekanim bako a Tanzania enso entimi anti Guinea enso atna fie ama Mali kwachini twane kanu miensa ama Guinea enso entimi anti Egypt and Senegal sa game endi goalless draw obia entimi anfa goal Anthony Nyonkon atemo Botswana eshe kanu bako ditia Kenya enso entimi anti afe DR Congo enso eshe mieno ama Equatorial Guinea enso ete kanu bako Congo ankasa enso atna se oni Tunisia de Boania sa game no enso ende 1-1 afi Namibia ene Ghana enso ede every time so Namibia for no omoche Ghana omo boy kanu bako a na se Ghana yentim anti Nora hop to ba ye no ni first game a lusu enso enu game oni Namibia ede boy no Ghana ye lusu nyina chi still na dia AFCON na ebas o Morocco no ya qualifier 3-2 aggregate Ghana ye konkode ede akoyenim Nandra after the game no and a head coach Edema Black Queens of Ghana Mami afen Nora hop to de no koma aka edijaye wasi game no omo hyase ye ba edu baby no as a free kick ba omutumi embo entumi utilize ni ye and afi referee Jan Santa line so embo mu ye kra o se set pieces bia 1-on-1 50-50 bia na waje ede ama Namibia foi eni nti ene so antumi embo and am mu consider e ka ba ko a awantumi ante. I think we had a pretty good start in the game, created also some chances. We missed a bit to play more deep on the wings. We knew that we could hurt them more there. But at least we had dangerous set pieces. I would say in the first half 4 or 5 good chances, and then it is how it is in those games. But I think we had an excellent bench today, so every player who came in brought in more quality, also this willingness to fight through these games. We need to rest a bit cool and stay good in the rest defense. I think they could only get dangerous in set pieces. I think the referees allowed them too much set pieces, to be honest. Every time when somebody was falling on the ground, they whistled. So for me, I have a bit of question mark also there. But all in all, I think we took the control over and should have scored them, of course. We ayan ko bonu biana say head coach Eddie Etu Dwana Bewie no and Africa credit tire osiko pie mama qualified there 3-2 on aggregate asi anonyama ekoye enso ade mo no so si na ninye evizadan ko person ball 11 games ni na asen kunimdie nko a na nkama me betumi ayan so asi andra ambam na esi na target de na ni so ene se ko pie mu o waf corner se a obetumi akobo no moden na fe amoje ede asi omo nai so. But the
performance today is closed because we qualified. Ghana is back on the WAFCON, and we are hungry and willing to play there. And I think a lot of players deserve it. They play some very long time for the Queens, some maybe for some it's the last WAFCON. We have some young players, for them it's the first time. So in general we have a very young squad. Need to develop and work and continue our mission Volta. I'm proud of this year. We won out of 10 games, and I think we can have a nice Christmas. Nkoma na se head coach Edema Black Queens of Ghana Maakye FM Nora Hotel ede ejaye na yampie mo enso ewo Ghana goalball team no emu meka Ghana goalball team we Ghana Blind Sports Association omo games no de tie ne say omo so omo games nipa miensa na ebo omo ni afra sebi na sa games yi omo ebo nipa miensa we tubo na we ahwehwe bo na wache na we nso atwa manu nia ngize wontimi atinde ko rapo nu ma ya show games no so ekoso na onim se enche after Olympic Games proper nankasa ewie Paris ya dia na se pa games no enso eba so na pa games qualifiers no enso eguso ekoso entu be pie ma Ghana Blind Sports Association ya dia ye take part and so 2023 goalball championship qualifiers in emu now do ni chem dia dia sade we so S7 as qualification and so edema part teams ombe rumu and so Olympics Games next year eba so ewo Paris France mine emu chance 8 December na fe ewie 15 December that is the qualifiers no until Friday ya na sajuma die no and so chance na Ghana ya so ya prepare ho ewuram na fe qualifiers na kobobi and so Cairo Egypt enumu na president and so edema Ghana Blind Sports Association Anthony Jenin and so kasa kakra edafa preparation omo o say sa championship and so the only preparation so omo yedi wuramu enya qualification ni kopiem Paris Olympics Games ase so man qualifying free anum dia na chese ya dia Paris Olympics Games pa dia no dia Ghana na se Ghana Blind Sports Association team no enya de mi so betimi akopiem ho no mu bi. This is the most important in this year for the Ghana Blind Sports Association to participate in the upcoming championship, because it is the only qualifier left for us to play, and that is the qualifier for the next year's Paralympic in Paris. If we miss it, then there isn't any chance for the Ghana football team anywhere, because there isn't going to be any such advantage anymore. So this is on our topmost priority. And so president Edema na Ghana Blind Sports Association offense one ma Mr. Anthony Jenin ochema that preparation emu dempa de momo omo call from person to person omo call from ministry to ministry so mbenyaska kana cafe preparation aboabo ho no say up to now enya de omo saka bibia na mpempen team no enso camp omo camp for the championship enche ebas no say ayo nankasa na even technical director din enso David Chunibu akodua omo no mbotom sika enso fane sa timi na sisi ade mprempren de omo enya support FNF government wonom say ada qualifiers eba so Cairo Egypt no omo ngino mfanye preparation. Been difficult, very very difficult. We've been roaming from ministry to ministry, from one person to the other, just to make sure that we get the funding that will support us to participate in the championship. Our team is currently in camp, and the leaders, myself and my technical director, are funding the campaign just by ourselves with no government support, with no support from anywhere. So this is a very bad situation for us. It's a very difficult situation. We are President Edema Ghana Blind Sports Association Anthony Jenin. Yenda ni remo na fe kwedi nkoma free coach afana ye yusi basigi so encha kan fama na no pay na kopie ma pa so akasa aka era fara Black Queens of Ghana ho se ne de na enra na ni ansheda nje e wo game ese to dwa no enso ye kra fi se kopie ma Namibia fo no omo ba ha no Ghana ehye omo eye 2 ana se omo hyem 2 antino omo ogidie se so omo konkode ya metumi ache Black Queens fo no enso de omo se gomachi egwomo no se du empempenso bia na ye coaches no ehye omo adwenko ena su players enso adwenko eni ti eniama bi entimi
mwa eno ana ma Namibia foi Ghana ntumi nkodi nkunimo so a amache egwe kana ba ko a yantumi enso ante. Well, make us say one better, one be because this time no ball no send yet, no. Yes, a woman say now we share one now maybe wahana. And now I'm hope say at least you 1 out of 3 no. You know you mean why you bet you have a Black Queens not just say that team are qualified. Until we will step up their training no more. And Black Queens is looking at it, you know, yes, we need to make sure say you consider even a draw bet you ever go through. Now coach in Kutano is different from the players because players now mentality no a different kakra. Oh no why you said it is I mean they no most of the players no matter Namibia for the without having it in mind we need to do this ABC so that we will not consider or will beat them. But you know, the most important thing is qualifying. We enso ayen komana se coach fano aye Bazigi ede ejana kopioma na se omaya hodoa amo qualify nyakopo ya dum kopiemu o Morocco no say enem prepare etite Morocco dia qualify dada o host nation Africa, South Africa, Algeria, Ghana, Botswana, DR Congo so qualify and afa Tunisia, Senegal and apiemu na se Zambia enso qualify, Tanzania qualify and afa Mali ni Nigeria we mu aye omaya makumaku edumienu a amo qualify kopiemu kono enso ase yempiem onko phone crosso enra kopiemu various leagues ni mu ayadia games no ebi eba so EP no mu 2 games na eba so Wolves etina se echi Burnley twane kanin bako Burnley entimi anti Southampton Luton Town etina fie ama Arsenal kwachini twane kanin enan ama Luton Town enso eti kanu miensa afi Coppa Italia no next round of 16 Lazio en Genoa de Bonia Lazio dinkunim ekanimu bako a Genoa enso entimi anti afi EP yonumu anase England FA Cup no round 2 ayade bobo ko efe Afenton Town omo etnase omo ne Warsaw enso edi bonia obia entimi anfa goal anto no nyonko atenemo ukopiemu Copa del Rey no musumu a round 2 no notable games bi enso eba so bobo ko efe Aros SC omo tenase ama Valencia Tromekanim ba ko entimi ante afe Castellon enso etnafie Real Oviedo ebonekani mieno Real Oviedo enso eti kanim bako Espanyol SMSA ama Real Valladolid enso eti kanim bako ene nyankopon ya duma games etoja awo yipi enum say NCT Brighton etenafie one Brentford Airborne Crystal Palace Airborne Bournemouth Fulham etenafie onin Nottingham Forest enso Airborne Sheffield United etenafie Liverpool enso edi Abani Aston Villa etenafie one Manchester City ena Airborne Manchester United etenafie ene Chelsea Airborne ene enumere 8:15 PM no game no etoja Everton etenafie oni Newcastle Airborne nyame adoma ede tena enafe Tottenham Hotspur ene West Ham game no enso nyakopon adoma ede tena ene game no etoja na UEFA Europa League ne game bako Basso Villarreal ene Maccabi Haifa enso ebo ukopiemu awa Coppa Italia ni ma round of 16 Troaso Fiorentina ene Parma enso ede Erwin Tamso bobo ko efen Sakin Sabonkin enso etnase ono ne entran for the bunny way DFB Pokal Cup round of 16 no Germany afi Paderborn enso ba kopiem Bayer Leverkusen fie no the game no enso edi aboni Hertha Berlin ene Hamburger SV bebo na afi VfB Stuttgart enso atnase na oni Borussia Dortmund enso edi Aaron Tamso French League 1 ene game bako enso ebaso yade Olympique Marseille ene Olympique Lyonnais ena edi eboni udani remu Toruna report formo ebane so mu damani akopiem Chelsea nyankopon ayadoma na se January transfer biese kutwe abranti efano Amando Broja esiko pre Chelsea a onsheda enya bi mbonti Torino foso mu kofana ba na fa besi akan ede amom upiemo anso abranti efano Olivier Giroud akachi abranti esi akan so de ma AC Milan boboko no na reporter yensa ekan se onim se enchena Euros no enso etimi ashase next year somewhere match on baby na Euros no enso eba so abranti efano Olivier Giroud wadi 37 years osisa Euros okoba ede national team assignment no ode aba na wieye on to so embadwuma enfama Alele Bruce France national team ni bio odinku kaka nyina ego no bibia so akoye oso 37 na so still na opese odi trophies na bibia enso ekofan edi emano eno ntini on this note ebegina so na den sem na na fe captain in the morning enso atwasmedin ya Joshua Kabana ejenemi Yosef Ajiri utininka afe Raymond Asheterat ni Benito Mauli enso ebuaye Mr Bright kwasi nyako
ewo achiase Mr Bright na no pay mami enche na fe Mr Ebuni Forsen na fe Mr Ebenezer Nyachi enso mami ncheche mu nyina na yemfansi ha ya na bibia enso enkoye emfama yen enti captain in the morning or toss commitment nondu ebebo Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Bisi afro ko Mose chese Mose onkwa na osubuti nyamene ade onkwa ni odifu afia yensu ya betie nyamene osisa kokaje yakopon isi afro omo pesa omo te woni no mu hu la so cha neje se nsama me fa omo kan nya omo nyini okay omo hia me osana me ko no mo hia omo nja distance e wo me ko no ma wo mben o kire wo o se mo gban kran ke ko no beba pesa fu nya ko ko chen nya ko pamba wo hu ana mframa I started Kosiano, and never over Cofiano, obey for the Bahono, oh Jabby Betty Wenham, oh Jabby Betty Wenham, oh Jabby Betty Wenham. Konkonseni asem. Ake. Usekuni. Yeah, they are they call their mother sports team. Joshua Kwabena Ejenim, Kofi Ejiri, and Ben Mawuli. Yeah, it was so some 42 minutes after 7 a.m. by the kind courtesy. Joshua Kwabena Ejenim. Omuti free waha na wan so mumua. Na homete. Hey.
Ghana sports na mo pese mo de daba akoka hu asem nyina awie ne de daba akope na siesie mo sports ya mo te ho yi agoro wo mpanimfo no edi animu na ani so no mu hu yi on Open sports minister agro the ni so pa current one yi Mustafa Hwan agro na ni so pa anyway mo asem say me yes sports wa bi hu anka be bu na ni chi dwa na matwam because we can go baby ya the all African games at the Ghana ha na I think you born last year o now so yakwa sampa bra ye born Ghana ha nti baby I was say ye born on ye ntimi ansiesie anwie e na omo hweso no say Africa fo no say fifo so hwan no eso ye mo mmre kakra e na mo ma ye mmre kakra abusia Koboteman baby omo si stadium we say the aya games no and now vice president call hokoje fans no na aka 100 days titi free mu bepem sabre how many days san ko ho na kokohwe agro ye ni so ye nye serious etu am sports me se ye ka ho asem a kokko be ko soro enti minim die enti a menwie ni mo ba mo pese o mo de da ba ko pe ka ho asem nyina wie asamo yentwa so Matching Jumedi and your frame or bow ba ofori amanfo ye to so a very good morning and confirm of a beku chibis or agona suedro mo kwan na enye free across the kwa agona suedro kwan de eja wadwo e kwan nye honorable MP o ho no mo on e kan won so wa ya mfa yi hwan Queenstones hwan omo ye ya nso nkrofo na to ba be san koto ba ma na pepepepe omo koto ma na pepepepe enti yen ye so ni leaders ya na ye kurikura omo yi bibiri adwene nye Eradi nhunu ye mobo Psalm 45 minutes after 7 Woda chinti obra kwentu afutu na desunye wo mu ye de to aso enra na eye wawoda once again happy belated birthday enko emfa ema Newton Fiagbenu na enra eye wawoda happy belated birthday and confirm Yankee coming to Rom Kakra. Okay. And some keka. I'm calling you here. When you pua eba to yam fa woda chinti obra kwantu afutu na de sua ewu mu yam fa nto asom from na fe yanko animu e woda chinti wate wasum aropai opani chotrobrofo ni ye wani na hono chotrobrofo ni ye
Oda chinti anopai brofo kasemu brofo ayede na me say treat customers' complaints as opportunities to strengthen your business. Treat customers' complaints as opportunities to strengthen your business. Anopai de enam enono. Nti ebia oton ade ena obi ba beto obi. Onipa na ba beto obi no. Ena all ka ho asem se ene waduane no ase enkyene no adɔɔso dodo. Anya onipa ba akopɛ, enipa mienu miensa ena abeka. Madam ene waduane no ase enkyene no gye wo nsɛm. Ye ka ni sei ni mema obu mfu. Se dwuma no peni yi a utie na ochina watenkyene ne so. O we na de madam waduane ne makonu adɔɔso dodo mako wo mpa. O saa mate. Nyankopɔn yɛ adoma wokyina mma saa biom. Oho ofa ho ofa ne so bete. Yei. Me say ye ka ne sei na nso so de anu yie sei de mba. Oho na efa ho ofa ne so bete ana. Osi daabi. O anuonyam no ebekɔfom. Osi daabi. Enti adenti ene ya na mu bi mudwi mo ho saa. Se o customer bi beto ade wo ho na o ka kire o se bia wahu ABCD na nya madam emabu mfu yenim se customers no ebinim nsu dwi won ho obu onu mo no ayese so wa ayi ekuobi aduane nhyɛ da mfa na aduane no anhyɛ da mfa but for no oti we aduane bie wo wiase bia anya ne de o de omoma abofo kora menoa obenya ho asɛm aka. We have people like that. Ono no ye ne den obenya ho asɛm aka but wugya bi hyɛ ne nsa o nhunu kotoku anu mpo ɛna ɔde koro wa hyɛm. Na nso medɔfo sɛ wo no aton ɛde a ensɛm ankrɔfo ka kyerɛ wo no enye ni nyinaa na ebi ye ni tan o. Obu ho no mo anu ɔpɛ wasɛm nti na wo hunu bibi a ɔka afa wo ho. Ɛne nti de ye ka ne sɛ ensɛm ɔya na ɔmo ɛbɛtɔ ade wo ho no ka no. Tie nefa bi kwa adwindwin mu me na me de me ho di me sika ena me ba beto ade wo ho me ba ye wamura wanim o tetetete ho gu me so sani sika ne ye wo de na ade ma me na wo se me mfo ade mra wo na ye kokase ma me wei obekɔ no wamuna nanim dwobiri no osi hɔ a wote ya wo so ubu afu wo so unsu bi sa ho asɛm kakra o se ye no kra so mbeba na ma ye dwobiri si hɔ na di enti kra ne ya na mbu afu. Eto de bia ya na Ghana ha we have problem with customer care away no. Anybody bi ho no anwase nkom ye business because okoko how say okoko how ayenye business yo eni na de bia nipa bebre no eya na o maji boom no mo from Point Enterprise ho no enipa agi boom o bakọ ne nipa san lai wo ho no enye sesebe adwuma wura ne ho ana efe ana kese wo suro nyame a boro so antina etwe customers ko ho da bi eye sa na ni mutie se ne ono obesere ade no kura no o hwehwe wo na wonni bia oni bia ekwan obefa so obepa bi di ama wo eno ne mankrofo kosa lie e wo frempa ho no o enya duro enya bibia eye nipa se ne ye treat ni yiye e wo se wo tie asese me ye dwadini na masesa ne yema de abegu awie mu a me ton no senka me ankasa metimi adi a nka me ne me yire ne me matena afie diye nka me ne me kunu ne mabusu atena afie diye me nko a me ntumi nni eni ntina me ya ba betena dwemu ha na nkrofo a wo mo na wo makọ biro mu mogya ani aduom sika ba beto ade ne nso me be munamura mani mu akire wo mo me be kasa o mani mu basa basa ene na ba yie ben no abusia sika yie ti se hwene munwi o enti si obi nya gidie na o se makọ biri mi mogya ani ana ma me nko hankonkota ade na obeba na tipaye na o san befa ato ne ho so a madam onsi hobie mu o ne ya ne yabufu ye tan kura ne se wo de wo ho de usika na ade akoto bank na wo kwa akoyie na abekọ ne gas yi a bebre no anhye da mo brada o mo brada o
nyame na ye na dom eno krokotu ya brabo ne yafa na adwuma mu ho bank ho ai nyame na dom a brabo no otua ene eto ante na ye gye no a wote bank ho no na adwene so wote condition mu no onim nyansa che wiase emni panyina na wankasa do ho edu sika wo san koyi wo bank ho no se ne mrantie ne maba we be yanche ye ho akere wo hwe o manim din wo se asem bi adi bone papa na nyomo no o se asem bi adi bone na ya na mekwa de ho ofe na wo san tete wo ho kura gu me so a ne ya de ho ofe no kura be compensate ye ho na obu ho no mo nanim te se twede wonu no nanim se twede no so a wonu na ne suba nya driver ka yi a wasori anopa utwi kotwi bai so obi a metena mu a onwunu dwu abesan tofu o enti customers no e ba be fro car no nyom ho abotre minim se bebere no adwi won ho minim se pressure nti obu ono mo a ne yire akeka na adwen a kire no wo fie wantimi anka bi ankire no na adwen se wo no obetimi dia beso ye wo so I know se frustrations no wo ho but nyanipa ho abotre me dofo nyanipa ni ho abotre nyanipa ho abotre me kai ye launch Maakye foundation ni wie ye pe ye kwampo kra na ye nya nhunu ye ho ano ye nya nhunu se foundation ye launch ye sika sen kra na ba ye wa ha mo akonkon obi aba ne hawa eso no chen wodan wode ba se Maakye foundation ne mo ano ene asi bo ye kwampo kra sika ejeje ye kra ye nim ne ye nya mpo but wo de wa kan ya te ye tworo ne ha ne to baabi ntine no no oba ye ne akeken adwen a kire no ye nya saa umie ni nipa ntene yie customers ne nsem no a omo ka no ena no a ye bi ahoma ne tu mu ye se ma bi ton dokono wo mfimfim mu ho baabi se wote ne ho nsem nkrofo akekan maame ne ho nsem no maame ne mikura minim ne baabi a enso utie complaint na omde ba na wutimu so wage amaga soro ho wo ya magan kasa chese dokono no ye den yankrofo be di ntimfa ne ho ono wo ba na we wankasa kra usika yesen big man asu ni sika konchenchen ya bele nkrofo be di ntimfa ne ho omunipa o kasa nipa ni basa die wo chiri ni se customer bi kire na adwene mo tafma de atom ho obeti ato sisi a omunipa eni tu nse sa aforo mu wu ntentem because nya nipa ni nyina no a ya sori anopai no a ye kwa ye bai ebia no wadan ha de mu hu but se wasori anopapa won kran yen ane yakokuro mu ntem CMB obeko CMB ntem pa sa bere ya me no kase ya ton kwadu kenten be se duonu aduasa duonum 50 ebu amwa kwadu kenten be se wo ha 100 ya ton wie sa bere yi ya ton wie sa bere kwa de ade ache u sore sa bere no na wo hwe nipa e kwa e ba wa utumi hie obi ka se we wonya nipa so wadan ha munya nhie bi sa we hie bi 1 or 2 a anka girlfriend ka wasesam adwen se ne wo mu nipa yi waso awo men yi me say nko be kire wo amanka we jai sa suban tantan ne kura wo no we bie twoba aduane wo nko a wontimi ni eni ti ne wa ni bebre sabe aponchi betimi atam chance ya gbawura wo twoba ho so betwanuane eye da bi ne wo mu nti ehwa na beba nipa ne konsi so na ntitua ne konso ene beba onipa nso na oba wu mu ni nti o si yeja ma mmire kire nwan no mo san lai ba wo twoba ho because wu mu nipa hwe menkeka no krem fa nkire wo no kra na migusu amekeka kire wo no na me kama na ye wo ya sane be ya asesa suban ni kura wa wo bejaye because tan dodo so wunyanya obi anka nkire wa me obo ba me kama kire wo so once sasa suban no a wo company no begu sane wo kasa nipa ho basa woni nipa ho abotre no wo company no ebegu enya bayie eye wo ankasa wo bayie ene begu no wanum kasa anya de oba besia oba wanum kasa anya de oba dan ware
What dress is a pair when you move fair, ubie when you move. Ne bon Oba. She said, ye kasa. Na customers no eba no. Eyomu and a company no. E show mo nsa. Eyomu no mu kura company no. Se ne ya we bie wo mo ama. Frimpon Enterprise adwumawura na we he. Eyen ya ye bei. Enti mu amaka nyina mo nhwe owura no so na mu nsua no. Frimpon Enterprise. Wone na yire. Wo mu ni mu dwa di rough. Wo mani mu te. Minim se wo hia wo mo one on one a. Me de nka me hu ye nka ware na wo senka ba akwa adwene bom kakra. Na ka ba akwa de e da normal. But we mu de ne de o mu nyina o mu ye nipa. O mu nyina ye nipa. Ye duadu mu ani hu se o mu ye siesifo na me so sei ntia. O mu ye siesifo. O mu nipa ho abotre. Frimpon Enterprise adwumawura. Ote so na me say Nyankopon bekoso ehira no se na ano na me ka so won nhye dan kopɛ asase kese yirimu so odanfo bibire no akasa but afi kura na ye ba be yama mo akasa more because why wadwene se wonti wani mu mfa anye wadwuma no ono obetena anim aye na adwuma Nyankopon so beto nhira nsu agu so ade ntu nse de ode ne sakan bia na ye nhira onipa ho abotre munsua ne ye papa no na mfaso mra so mfa mu nyina wakoma mu ye fita na woni nipa kasa yi a ye be ye mfa ena anu yi sei mu nyina na makwaje mo so to ena madwemboni nti bibire nu ayo madwene so wo nkwansa me ka kire mo se na assembly fo me ba ha assembly fo ne se nka kire mo mo amakwaje je store wo nkwantanu mu ho no a bibire nu a obi ko bin ho ansa obi ko bin ho ansa na waba eje di fuwe ma biyo o ko bin ho ansa na waba enti ese se o mo ho ese de store no frimpon kwa na akọje enya frimpon kwa na akọje o store no kura asa nkofo agini nyina assembly fo ne se nka nkire mo se wo a wanko se so to nim ye beje afiri nsama mo bi foforo memeti akura mi pe bi ye beje afiri nsam de mo bi foforo makọjeje ena mo se da yi mani se de ye mfa ma obi a no ena frimpon kwa na akọ ena nkrofo ka ena frimpon we an waba omo akara mo ko bi omo ho beba no okoda dadadadadada ameke kama adwen nkyere mu nipa bibiri no adwene nye ebre na adwene nye ake kama adwene akyere wa afi yi adi de bonkrata mo boso de to aso ne yakoye ni mu woda chinti ene be bi eto fa no no woda chinti
Enti de bon krata wo so no de be ma wona afi ye de aka gina de ato so yes streaming live wo Facebook sanso na YouTube we dem fa dwenchen fa to ho no mo ene ukua da abam no aba no ansem na hya ase ye ba akese sa no ensem a wo bete ne na enyensen ketwa ene nti anuanom mienu ba be kansa na afi ya tete asim na ya hwe de bon krata mo boso no so nia eba ye na ye de ato so kama e de amount ye hwese ye be ko Facebook no so na afi adwenkyera hodo a mo de afa ho no eno so ye de ho nsem e de ato ho we see a friend Daniel Yaboa Ampabing. I say I'm blessed for listening to you. God bless you. Yeah, that's be brave. Me Bema. Daniel Yaboa Ampabing. Papa J and so adenchia e free Tema New Town. And our day eba. Na oboy abaso ni adwuma papa yegusu ayeye. Timothy Kudruha also say oboba I'm full of joy na enchia enkomane master the one and only Kwabena Boahin also Pepiase Ampedu Enterprise Timothy ne dia odi free nkran ba ye no no Kurumen Sansu de die free pillar 2 and on the any bria brewa hanamo CEO de Magana Gas Ochiano yate e ba to yen ko for the bonka time boss on from na fi yen to adwumadi ne so adwen apom bako de adwen pa bibia bako nyame adom nia na so e nyame adom yen so ye ho ye pa do bo ade na se sure all right afia bibia bako nyame adom bako de radiase mom yen komra na fi enkomo bi wo ho no ma yen fa nto aso Ghana de shimama yama mu nyina mo achen asanso amama kwa ba kwan soronko so ede aba amansa jatumu kasafidie Ahenkan 93.3 FM so kasafidie ebutu o maikonko Ghana mu amantem akoma kudu ensia na poye mantamu achem aboabo maami akuafra kuma batampa studio ena yesi enkonya na ensam awodo a edi anyimo de bonka ata awodo mu ena ne bre aso se ye de bedan wo e wo maachen dwumadie eso anopai wo hye akyerebe no eso a abo eye anopa no nwotwe apa ho sima no enson 8:7 am na de bonka ata awodo a aba no de demanim ena anopai eye daily graphic na graphic da bonka ata no de sede da waye no de nokre ene pepepe yo ena ede eba na eye maame Aisha Hwan ena wode no mfonyini enso ede atu anum yi ena obo ama na echirem se maame ni yisiam no kasa de yede no akoto eye na duafiase a chese enfie polepole enan bosomi ensia maame okwa akoda eye na duafiase na wa ye adwumaden ede asoma my konko Ghana ani asiwe yensawam de ne beko si Ghana ejelu yensawam eti eho ensankaye nyina de oboka ta di aba atese enya asem ketua na de ye tie nso ne se attorney general se ono wanti ase mfie nan ni swa maame na wose ye bi pi ne so bone a wadi o maikoko Ghana no enya bone ketua na mfie enan ne bosumi nsia de eswa akora aiswa obi ko bia ibode betem baako ko hwe sablo de fiase be se mfie du na obi abetutu fom ase yensa ase yensu ase mfie nan ne bosumi nsia eno kwa wasa nya Ghana ni eti eno wonsem nyina no daily graphic na no pay
wodi mu ama ne bɔ enso ede aba anya asem ketewa na daily graphic wie no kyerɛ mu sɛ mampanyini na nado dankwa akufo akora Ghana amamra maako bɛɛ sɛ miɛnsa a wɔyɛ mu ensa kyerɛ ya ebi ekora ba bɛboa ma ntimi mbɔ obi bayie ebi so ba bɛboa ama enekunfo a yɛ bua nkrɔfoɔ yɛ no afiri hɔ na agya yɛ de life imprisonment wakɔdan da duafia so nkɔnda nyina de no so kora ba bɛhyɛm ebi so ba bɛboa ama enei emu ahodoɔ de ɛwɔ kwayem wɔn mom wɔ nsuom wɔn mo yɛ no mu tifie sɛdeɛ yɛ ntimi nku ɔmo tɔɔtɔɔ tete wɔn mo ɛno kora so ba bɛbɔ ho ban saa mamra we nyina yɛ de kɔdan nana dankwa akufo akora kyerɛ mu sɛ wɔde nani ahyehyɛ mu a wɔhu sɛ ebi wɔn mo a ɛko etia yɛ mla kunini no ɛko tia mekyerɛ ɛyɛ 1992 constitution no wɔkyerɛ sɛ nsakyerɛ a ɛyɛ wɔ mamra no bi ho no ɛko tia saa ɛyɛ amamra okunini no nti ne saa yɛ mu no ontimi nsan ma yɛ mfa nyɛ adwuma nti wɔno ade nani bɛdi akyire na babia wɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛkorakora ne yie no yɛayɛ sɛdeɛ bɛyɛ bɛtumi enso aboa nti daily graphic da wobɔ krataa no ama ne bɔɔ no so wɔde nam na nɔpɛi ɛno no kratafɛ tɔ so ɛyɛ du miɛnsa ɛna nsɛm wei so people enso ɛwɔ wɔkyerɛ mu sɛ mmarahyɛ badwa fie kɔ na kɔhwɛe wɔsoafoɔ na hwɛ nwuma so adwumadie ne ntotoyɛ ɛsoɔ na sɛ badwa mu kyea mehene right honorable Urban Kesford Babeto ne sa frɛ ne sɛ wɔmmra na wɔmɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu deɛ nti atenkyerɛ akye wode ɛyɛ school placement aba na bɛɛ sɛ na wɔtwe ntam osi adesuafoɔ a ɔmanya akwanya wɔ school ntoasoɔ fufuro mu no wɔne mo nkɔ wɔmmra mɛkyerɛkyerɛm na ɔmo nte aseɛ ɛna wɔkyerɛ sɛ ɔsoafoɔ hwɛ nwuma so adwumadie ntotoyɛ so Dr. Ɔsɛ Yawaditum ɛsoso gye pɛneɛ ɛna ɔde ɔseɛ yɛ ɔyɔ a wɔkɔɔyɛ wɔn sɛ ɔkɔyɛ sɛdeɛ papa nya ntoboaseɛ kyerɛkyerɛ nneɛma mu na owie na kyerɛ sɛ mmarahyɛ badwafo obi ato din na wɔhwɛ no deɛ ayɛ na ayɛ no na kyerɛ sɛ wɔsɛ kyenkyena akye mmɔfra no ɛkɔ na wɔnom so kɔdwo mu nimdeɛ na etimi ɛboa nti no justification no ɛyɛ adwuma ɛwɔ mmarahyɛ badwafie a wɔn nsɛm nyinaa no da wɔbɛka atai so ɛde aba wɔbɔ amanneɛ kyerɛ mu ɛsɛ Nyankopɔn yɛ adom a ɛda wɔkyerɛ December bosome ne da ɛtɔ so enso afimpino ene aduonu miensa emuo Tourism Investment Summit ebekoso na chese we eye yensra ahwedwumadie no ɛho enkonyasie na chese ebekoso no sɛde bɛyɛ agya mafo so betumi do musika ba bɛyise mu ana no makonkan enra yekɔbɔ aporo kakra mene emechaman kusi na okohwɛ asane man so across wazi oyo na we na musori amusimu ni sika no beso mansi na ase enyoma bebre wo won betime ni mu ni esi so na so magya ma ni nyina agungunam areho na enti enu nyina aka ho eti Nyankopon ya adom a wotena Tourism Investment Summit no ebekoso won sem nya da oboka tai enso ede aba daily graphic da oboka tai ni mu ensem ni mu amane bobi ene yede asom no edidi animu sidwam kopabito na kenkan tumu nkyene Ghanaian Times da wokrata no ena mede to so ede amawo na Ghana ha se ye photo samfo de ohwe Ghana sika sam so omfoni da ora kenoforiata ni mfoni da ha se ena wo kire mu sa nyameanum no kure ni tourism ensra hwe dwumadie ya ekoso wo krom ha se ne mia hodra ye kokobo ye ni akohoman ekoyie pa na ban no tabri sika twa sika foto bi ato wonom asom 400 million Ghana cedis ya nyame yadoma next year ekro no won behwe ede asiesie ensrahwe bia hodro a atete apansamo wo kire mu kra no a ebabi bebre honom ayese ho ye tourist site so omu here renovation tisasika yi omu kwa akohwe ede adi djuma hodro wo horom na timi aboa pa National Cathedral so de oya da ye ombesi obubesi emansra hwabia hodro a wo krom ase na abeka ho mados Christopher ye dos nti ene ombefifiri emeka ne hehe aba bebo mpayo sede ebenyo ni nyina nti tourism ho nsankaye na page 12 eda honom tafa na 28 meeting akoso enso eho asam eda hanom se ya Ghana fo ye de yensa akwakwahye ntiase apam ase na ene anyasam ketwa yen no $50 million
dollars yenie yentiase apam we no ba behwe ema ennyoma hodro bi a climate change ebu ni mu jenjenjenje ewiembo brentimi nyina faako no ahwe na yehwe na wiem dwumadi ahodro yedie no so no yetimi ede abre na sema climate no so asese nsuo to atofiti general basis abre awia ube anapatututu na awia jejire so na wutim fifire chesa hometo ti climate change no ye de ensa kwa kwashenti apsi apamase a ye ba behwe ne ho ntotoye akoso na mi se Ghanaian Times of akọ manu akoyo kantia ni apology bi o ma trabi ha nya apology ketwa na ma mi free wonom na me nkọ enche hanum se abusu awrahusam wo awrahusam pa na me kọ so no Ghana hanum se ka kwanhia edoso ka kwanhia afie we mu akase ya tete ye nhuo no nyasam ketwa oh nanu ya yi akane se na watwe atwa mu me nana me maame nana o ya me nana kanso a ka accident o abrantie bi firi ama me amanyame krokro wa kanyi obenyi achepa wa ho kamena na amanyame nyi ebenyi achepa ka bi di na san firi nsanwam emisinsanwam asanwase awisa kwan so po abomina na kuni ya owo ya nanse ya so ye Saturday ya menka de share wo mo ya de brim south ompo bang ne po de say brim south ana sa bang na wa ha say brim south yeah brim south adwuma ni kama papa wasi so a wo bo ne bra wo ne yire wo ne ba wa wi ya ka kwanhia enti ka kwanhia ne de se ne afie we wadi ya wunu ho dia wadi ya huwo krom ha se no onya sem ketwa na ehunkuntabu aba ya kratai ade abachire se enipa omonam ka kwanhia so ahwere wo nkwa aya 1833 empemba kwa ha wotwe aduasan kron nipa wuo nkwa de empanifo arokode omudi omani ahu arokode no na encholo mu dia ya mfa nkeka ho kra de buburuja ena chese wo mo sko preprai sese bia da ne nsasin sebe ebia da ne nansi sese ya twetwa bi mu na ebi mu chese omo ho na ba bia kwa ne bebre ya twetwa firi wo injured ebe obi so pra pa bia se nyame amba mu a wanhwe wo nyankwa bi wa pra ento omo pra no so aye 12,678 empim edumienu ahansia dioson wotwe ena wonmo so april activity January ni mu abesi October o nipa ka kwanhia edi wo mawuo ena kratai ebom nchemu egu page 11 tiana upeso hu mu nchemu akwakotu mu nchikope Ghanaian Times da obo krata ni bi eto anapay abusuafo ya to da obo krata wo so no so akoye ne me the daily guide most authoritative where Ghana's favorite newspaper kafra Ghanaian Times the na ye authoritative no na Ghana for pede da oboka tayi anopai ani ensam de dodo na no de aba na ohwe esoro wono ma wode amrado no na etua omansika kora batan ano Governor Edema Bank of Ghana ano Dr. NS Addison Fonyini na anopai wode aba na ochiremu ese eye SDS data wamo ensusu echiremu se enkofo bi ade nsem bi tata wono evers kasem bi ho na saa eye individual credit no omo chese enye nokre enti ehun nsem ne mu chechiremu ni nyina kata feto so ensia na daily guide na no pay wono so abomu amanne owie ye ne wo chiremu ese mami Gertrude sisi amene wo kasai wo chira se otemuani bi na twuma sade sene fata wanya ne saa an enunti wagye ne dibra de afi ne nsam asisi ontimi mfra no se oyotemuafo biem Chief Justice no maame eye Gertrude Tokonu ana sisi abno kasai de wasa se hwehwun gofo di brefuru omu nsam ose adwuma no wanya ne yie obemu aso ayehye te won nsam katafeto so eye ensia ensemi mu chechire mu nyina no de oboka tai atintim enso ede agu ho
afutu abatro empesua so eno ofifini mantam omomra sebedwane ye onimonyamfo Alexander Afanyo Marken na wonu so kire mu se eninam wiem ene enura nyasam ketwa ni pesua so wonom mabunu wonom omu dwai pa edi kodan bo muti bo omon nan omonsa a chese omti omgu montre so ye oye chechecheche omo so mate se winiba kwaye no ompese omoton na enya de so mete ase ne ate ase kira eno na owura Afanyo Marken kire mu se enya nokre winiba kwaye no obi anye na adwe se woton obi antonye kwaye ne da so ho da ho nti obi antonye omunya dede na omoye no katafe to so miensa nsemu nchechire mu nyina no daily guide na no pay wo boy mu enso amane na sanso na aya abanmla nimu ni panyini attorney general owura Godfred Dame yeboa wono so ejire mu ese ansan wan kwadu a omede ball no a otemuafo atena asem no so no sede otemuafo no bu asem no ewo mu se ansan wan kwa afiase de na so afiase na wo kɔ no mfia dudu a won kwa akodi wo honom no wo mo kire se esua kra na ni nyina ne se otemuafo no ejina amamra dada bi ana no ewo honom eso ena odi bu asem no na saa amamra no so ehu mma kwan se obetimi enso ama eye asawa akoda na du afiase aburu mfie num na mom saa amamra kro na ne yayemu nsakyeraye ne yeye no sekanu na kotemuafo no gina so di bu asem na ka asawan ko wanya na tufuo buo kra no na kanye mfie bese dunum afiase na ko beko nti omo pese omo sa koya appeal sade be ye be wisu eye amamra na ya ye nsakyera nde o sisi anom ko wisu eno sa asawan be buo bra wisu okwa umabiem daily guide da obokata no amane bo a wode nam enano pa abusuafo eno no Any abusia menso me de the new publisher da obokrata no na eto so dia ma wo Afanyo Marken ana wada ha no wo kire se ye yase ukopie mu na bato mpeso no so a unso omo ya Aboakiri festival no so ya wo mu kopo kasie bi mu kope wansan ba ti asafu me yanko ye yanko no mawuda kwa ebreto nim se hurudu omukọ bia so munya wansan ni biba omukọ bia se forest no bia ankom koye hwenti no wansan ni so gum se yanti no afie bi omudi Aboakiri fese omukọ chi aboa no eba omuche no so anya se ekobodi tuo pe o ya chine ni mu so ne adoadoa no a de na si akonkon ede no aba na yesesa akwaye no ne ya ton wo se ya beton wo se ene nkofo anya brepa na owura Afanyo Marken kire se enye no kre wasesem twofo nso dua bu yetikopo ensem twofo etikopo abeka ne wo maton na mo ye ni se ne enti wo se enye no kre kra minerals commission for boss nso ya bone subuo ni bi ene nwa yi na ene ma Aboakiri festival mu nyanya bie mo esesem twofo kagum Afanyo Marken se enye no kre so wo makoton forest bia na owura mi shadan so ene say pressure kokko no so yes won free Ghana Revenue Authority o tom won free ho no wanyi won free ho mo number na obi from Brambe take over enti eno so ho asam yesi gya so agu ni chemu no nyasam keto akora ya kratai ede aba the new publisher Dobokrata abusuafo da obokata aboso na egusu ede edan wono na Republic Press da obokata no edemanim na ne nsam ni bu edi ka de amawo nti bre ani adaje yensai ewo ho ebiem afoforo ba ko mienu miensa bi ode aba edie wade ankane oman yi kwadubo panyini special prosecutor former owura matena midum fonyi de aba ani ase wono so na ni abre ewo mpempen kwadubo ni panyina owodo mo owura kisi aja aben so na ni abre pa ase masa untimu nuoma mefa nche okashiri bia huti asam ye de beda wa unhwe mu wie na ho pre wo saa wase wo pre bebrebe nso obedidi ani wate eti eye adagefo asisi aya asado asam ko omo so no omo ma ye odai hweso ye wadwuma untimi so aja ato ho me ye de ma me amentum me nya nto ho nom
na akra bi asamtwerefo e momre o akra asamtwerefo momre o adwuma ne ma wanaze de ma asamtwerefo chama untimi agyato na pe ba bi fa eti owura amatia bidu ne anya asam ketwa to bole aye owura kisi agya ben saa na owie ya ana obenfo aye ada soso wode onu sumfo nyidi aba na wonu so nani brabere no anya asam ketwa o obenfo Steven ade o kyerese nkrofo peso mo de ketaahye dwumde kankan ne proye ade fole no wonu so saa de ba ko odwa won life mu won pe kura woni nani enye nan eye ketaahye dwumde kankan ne proye won pem ode ya dai aso nkrofo peso mo fall so anu mo pam ho atade ade san nene ho ye pe wo se atade we de mo ye de on hyeda mo de hyene du obawuru agudu te wonsem da boka atade nam katafa to so me ensa mu nkyekire mu nyina no Republic Press ada Roma wode agu ho na sanso na dom ketu a wom na sebedwafie ano ba no dani aye owura atofosin wono so nani abre wa aban so wo kire mu se aban asesa etuo belem ade agu eye apetahye so ai ana afi abobo yafo azu odi bi aka wo mu oye debe na wakumatia o petahye no wakumatia eti we dey ya tuo na be kuma atia that's all gonna say etuo yi